This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.amongususmixclub.listentomyradio.com. You're listening to the hottest remix of DJ RK. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, baya lang kamuda, uy daya kay si DJ Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang ulan gamo. The public may dance. You're listening to the hottest remix of DJ RK. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, hala bira, waswas, bomba, birada. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Rock music na! Kayo og balay namon ba? عم تحكيلي كل شي فيكي وانا هسه هون صافن كيف جنبي خليكي الدنيا بتعطيكي Yudi Kakak. وقتي نسيكي دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك لونه أبيض وقلبي ما حدا زيك يما شو عجبني ردك أنا دايما حضني جنبك كانوا كلهم ضدك حضل أحبك حضل If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Donoso the third on the mix.
Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Arcade Remix. Hi, I'm your DJ Banidoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. Mas sweet na yan ah. He is at home والقلب عم بيدور. هي فيلم رومانسي شايف فيه أحلامنا، ولو شو ما يصير بيناتنا ايدي بيدك هاي حياتنا. دموع هاليومين خلو عينيكي تعبانة، حطي راسك عالمخدة جوا قلبي ما في قدك. لونه أبيض وقلبك ما حدا زيك. يما شو عجبني ردك، أنا دايما حضني جنبك. لو كانوا كلهم ضدك حضل أحبك، حضل أحبك. Ginaduyan ko rason ko ba? DMC Net Radio FM and Party Mixes. DJ Arcade Remix. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III. At wala nang iba! Doesn't have to be 50 years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso the third, bringing you the hits. On the ones and twos, this is DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso the third of the Humongous Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. Di kaka. Drum ulit, kid. Kampiyon ba? This is the mix of DJ Gibbs. DMC Net Radio FM and Party Mixes.
most in-demand and best-looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic, Donoso the Third. Kagrupo mo! Hi, I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to Dumangas Mix Club, Net Radio FM, streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines, and powered by our hottest DJ Vic Donoso the Third. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso the Third. Grupo mo! Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Dumangas Mix Club, Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. Alas 9 na sa gabi. Isagid ka may dahil nga ang gabi, mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa aton edition, sa aton Dance Party Mixes. Okay, exclusive only on the one and only Dance Mix Channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM, ang official Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Okay, sa mga suki naton nga nakapulapalibot o nakasalit monitor sa bilog ng Dumangas, sa mga 45 ka mga barangays, mga suki naton sa housing nagapamusi-musi, gamuni-muni. Okay, kumusta atong panyapon, kumusta atong adlaw? Medyo matulutog na subong sa bilog nga Dumangas, no? And probably bilog maning Iloilo, bilog nga Western Visayas. Kaya nakapahuay kita sang tama kainit nga panahon nga sa 2 ka bulan. Daw gina-practice na kita nga magkakadto sa impyerno. Okay, abi ko gani, way nakatapusan ang init. Subong naman namin na doon so naka-long sleeve na ako, no? Okay. Kayang-kaya na sang aircon. Okay, sa mga suki nato doon sa may housing, labi na sa may bakay housing, damo kita ng mga listeners. Okay, labi na sa replay sa aton ng audio cast sa kunaga sa mini sound ni Franklin Julio Sambilya, no? Salamat gid sa pag-support sa DMC Net Radio FM. Okay, sa mga suki nato sa bilog ng Iloilo, sa mga grupo nato sa may Panay Mix DJs, grupo nato sa may Dumangas Mix Club, kag tanan pa nga mga mix club nga mga mahilig sa remix. Okay, mga grupo nato sa mga sound fanatics, sa mga upas-upas na bala, no? Okay, so enjoy lang kamo da. So pwede ka mo kalabay-labay sa akon nga live, no? Pwede ka mo makagwa. Pwede ka mo makabalik, no? Sa kita ka naman alas 10 sa gabi, ha? Dapila naka minutos. Medyo na late ako gamay kay may birthday ko ng kantuan kay ina, no? Tani kay ina pa ko ma-live galing kay ti alang-alang kay naglagaw pa ako. Okay, basta mga celebration dra, no? Sa buong adlaw may mga celebration, may kasal, may bunyag, may fiesta, may anniversary, may mga debut. Okay, pwede kita mabutang sa dalam kay lawagan naton sa wala sang bayad ang aton nga shout out. Okay, butang sa dalam kay para malawag naton anytime. Okay, for the meantime, shoutout natin ang tutok sa aton. Una kagawin nakita si AAA or si Charlie Doronila. Dala sa Banong San Dumangas, dala sa may AAA Litson Manok. Okay, ang manamit ang litsunan nga may paaman nga iwi.
Saboroso, pati tulan. Pati tulan pwede masudan, no? Juicy and medyo mahubok na lechon manok. Ganto ka mo sa may AAA, dala agad sa tubangan sa Pitron, gawing sa may Burger Street sa Bano, San Dominguez. Thank you so much, good AAA or Charlie Doronila sa pagtamwa. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, raman ako nga kasi nga si Romila Gisto, dala sa may Mindanao. So, good evening, insan. Paglit po ng happy birthday kay Rosemary Noble. Enjoy your day. Nanotice ko bala, Kas, daw damo lang na may birthday sa inyo. Okay, once again, so happy birthday kay Rosemary Noble. Just enjoy your day. From Romila Gisto. So, God bless insan. Thanks insan and God bless po. Ingat lagi. Regards sa mga sister mo dyan sa Dumangas. Okay, likewise, good cousin Romila Gisto dala sa may Mindanao, no? Although nga layo ay kita, no? Pero through internet, nagakita ay kita. Okay, na-notice ko blakad, adlaw may birthday da. Lamang yung madagro tao sa Mindanao, no? Pero namin manano, kay kung may birthday, siyempre, libreng kaon. No? So, may mga tao yan nga nagpagrasya. Kaya kung makapa-birthday ka, makapakaon ka, ma-feel nila nga daw nakabulig sila sa ilang aparyo, no? Okay, salamat once again. Of course, sana man ang guwapang principal sang Sulangan sang Lakturan Elementary School. Ako niya kumare. Okay, si Ma'am Genevieve Haguna Bamilia. Good evening, Digibek, Donoso Third. Okay, may gabi mo na sa imo, Mare. Akagregal sa ako niya iyada. Sa ako nang iyada. Okay, kasi mo na ex-boyfriend, belated happy Father's Day sa iyan, no? O sa mga father kahapon, no? Kumusta ang inyong Father's Night? Kaya yung iba niya mag-Father's Day, excited sila, hindi sila excited sa Father's Day, kundi excited sila sa Father's Night. Okay, si Bikoy, bata ni Maling, ako niya parente, dras sa may lawanan tike. Ako niya parente, wala mong parente anay ni kami nga dua. Kay balaan nyo, nga nagparente anay kami nga dua. Kaya ang yan ni nga lulo, ang yan nga nanay, kung ako nga tatay mag-asawa. Okay ka muna, isip ko maganoan ako mga dua. Okay, another greetings from Romila Gisto. Pa-shoutout insan sa akong bata diri sa Hulo-Sulo. Si John Maduyo, ingat dira permi and God bless. Okay, so kay John Maduyo sa may Hulo-Sulo, so ingat-ingat daw. Halin sa imong mami nga si Romila Gisto. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay, from Bikoy, bata ni Maling, ako nga parente dira sa may lawanan tike. Lodi Vic maulanon nga gabi sa tanan espesyalista sa probinsya sang Antique. Nagaulan man da sa inyo? Abi ko sa amon nandiri. Abi ko yang Antique wala ginaulan kay wala na si talamnan. Puro lang bukid. Okay, naman sa atong Facebook Live ang siyempre mabuot kag mapisan nga kagawad sang Barangay Managit Dumangas nga si kagawad RC Rolin Dinglasa. Salamat gid kagawad sa pagtamwa. Sana naman taman tikwi-tikwi. Okay, pa Bikoy, bata ni Maling Ludovic daw gwapo imo forma subong haw. Daw pwede na gid SB or kapitan imo forma. Ano bala? Okay, may mga plano actually May mga plano man ko sa ulit. Subong hindi anay. DMC Net Radio FM. Planuhan ta na kay ti kadamo patasan dapat himuon. No kinalapat ta Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, kinalapat pa magserbisyo sa aton nga mga kakilala. Okay, kakilala, no? Pero sa ulit may mga plano man So bisan na lang mabta nato na. Okay, nandun araw sa atong Facebook Live si DJ Ivan Lucini, sikat man nga remix maker. Dili sa Western Visayas, salamat gid idol DJ Ivan sa pagtamwa. No, pwede ka man maka-comment DJ Ivan. Imo da mga nobya bala pang shout out. Ara man si Jeannie de la Piña or si Ma'am Jeannie de la Piña Duremdes. All the way from Barangay Talosan, Namanga. Salamat gid ma'am sa pagtamwa. Just enjoy your vacation.
Para naman si Papa Rom sa Tedia. Okay, thank you so much sa pag-support. Okay, acknowledge ko na lang. Tutok sa akong nag-donate sila reaction sa akong yung Facebook Live. Okay, nag-donate sa heart or like no ara si 2GM Slomo Pirali sa may Cagayan de Oro. Salamat sa pag-donate sa imong heart. Also si Kagawad RC Rolin Dinglasa sa may Barangay Banakit Dumanga. Salamat din sa pag-donate sa imong reaction. Also si Mix Ogaid Mil Rocco. Muni man namin, balagay mga ngalan yung ginabaliskad nyo. Tapos pabulayan nyo kita ka basa-basa. Sige lang, iwan taon ta. Okay, si Punong Barangay Ermar Ausan dala sa may Barangay Bakong Dumangas. Grabe, social ang mga listeners ko. Kung hindi Kagawad, Barangay Captain, okay? May araman nga ex-Kagawad nga pinalaya sa ilang barangay. Ato na sa Antique. Okay, araman si DJ Bong sa Tidula Tarunas. Sige so much again, ang sikat mga remix maker diri sa Western Visayas. Araman si Renz Donoso de Minagracia sa may barangay Managi Tumangas. Also si Jonathan Di Tablan, si Ma'am Jeannie De La Pina Dream. Salamat sa pag-share sa imong heart. Also si Romila Gisto. Kag si Tuto G Dumalay or si Jackie Hayawon sa may California. Okay, ambal ni Bikoy Bata ni Maling after 15 years makontrahan na ito sa barangay Sapaw. Okay, mauna kita ko sa imong kapitan. Mauna kita ko pati so wala mga plano. Ato nga lingaw-lingaw lang. Kung gusto mo magserbisyo sa tao, hindi mo na kinanglan mag-uyat pa sa pwesto. Ang mga ginatandaan yung mga kapahandong mga padlangang kagawad or kapitan, pwede ka makaserbisyo nga wala ka sa pwesto. Di ba, kagawad? Rolling ng lasa. No? Pero kung nara ka sa pwesto, mas okay man. Pero kung wala ka galing nagdaog, okay man na siya. Pwede ka man dyan makabulig kung bisan wala ka sa pwesto. Okay? So, isip-isip. Isip-isip, no? Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, so agree si Kagawad Rolling ng Lasa. So perfect, sir. Okay, pwede ka mga sa bulig para sabi, wala ka sa serbisyo. Pero kada adlaw, ginapainom mo kami. Ito tayo mas mapuslan man, no? Pero kung nara ka sa serbisyo, tapos hindi ka man lang imo malabot permi. Pati joke So wala kita may ginapabati-batian na ato niyang real talk lang kita. So sa nagaplano nga magserbisyo sa Banwa, so pwede ka mo makaserbisyo bisan wala sa pwesto. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, si Nuba Villa Altar Piña de Vera, araman sa atong Facebook Live all the way from Barangay Hardy Namanga. Salamat gid sa pagtamwa, no? Regards sa imo nga ex-boyfriend nga si Arnel de Vera kag sa inyong mga anak no? Okay, salamat sa pagtama. Okay, pwede niyo ma-share ako ng Facebook Live. Wala man bisang bayad mag-share. Malagid ang mabulig niyo sa akon. Kaya nagatipon-tipon pa ko sang watts hour. Now, kinala ko baka 60,000 watts hour. Para basi pa man lang kita maka-allowance ng pang tikwi-tikwi sa Facebook, no? Okay, ang share niyo man lang kinala ang makabulig sa akon. Kag siyempre, bulig-bulig lang. Kag lingaw-lingaw lang kita. Kung hindi ka mo na makatulog, ako bala maglingaw-lingaw sa inyo. Samtang hindi pa ka mo katulog. Okay, from Bicol Bata ni Maling, the best gid si Kagawad RC Rolling ng Lasa. Kay unaw niya, gid na bulig ang taga Barangay Bakong. Abi kong buligan yan, taga Barangay Pagdugi. Lapawa. Ala, nagmarites ka man yun sa program ko. Okay, Doc Siling Lasa, good morning. Thank you so much sa pagtamwa. Basi gusto may pa-shoutout si Kagawad Rolling ng Lasa kung magplano-plano ka mo. Sana ito ma-shout. Pwede mo na ibutang sa dalong. Okay, basi magbaritis ka muna sa program ko. Pang sulok-sulokon ta ka mo sa buli. Okay, just enjoy our party. Gagaton nga hataw-hataw or dance party mixes. Doon naman sa the one and only dance mix channel doon sa Dumangas. Kaya siyempre ka po niyo si DJ Vic, Donoso the Third.
Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Yo, what's up? This is Sean Paul. It's Lil Jon, the Side Boy. Hey, what's up, y'all? It's P. Diddy. Yeah, what's up with it? This your boy Chingy. Hi, this is Usher, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso, the third of the Humongous Mix Club. Mix Club DJs, bringing you the hits. You are listening to Dumont. And now, here's another great set from DJ Vic Donoso III of Humongous Mix Club DJs. Lady, it's time to dance. Dancing with the beat. DJ Gibbs. Okay, from Rocks Kidding Last Gaboni, Dan Shearing Sir. Okay, sir, saan kita maula-ula kanday kagawad RC Rolling Ding Lasa? Okay, kagawad, anong plano? Ang mga fans mo nagplano-plano na ho? Hambal ka dabla kay masulong kami dapat, di man buwas. Okay, so kami man yung akong libre, wala kami problema. Ako ya, basta ganon ko yung libre, available ako. Pero kung di libre, busy ako. Pati joke Okay, plano lang kay malusot ako dira sa inyo Dancing with the beat. DJ Gibbs. Okay, from Bikoy, Bata ni Maling. Lodivic lastly, shout out lang sa dawa ko ka Big Boss. Okay, si Vice Mayor Onal Goles,
sang Bano sa Nabangas kag si Vice Mayor Bibong Baladhay sang Lawaan Antique. Okay, so mga big time yung mga boss ba? Ang ginabas ng mga celebrity. Kag siyempre mga may plano sa politiko. Okay, from Pibos Dumagin, Sir Vic, good evening. Pa-shoutout sa Team Birador sa Hardin. Ari naman dari si Sir Batos. Araw naman na siyang pare ko. Dawag na nagkapangaga ng pare ko mo. Amo na siyang pinakapalangga ko nga kumpare. Wala ko gina sa ginaaway. No, best friend ko gina. Okay, guys, langga kay pare ko, Ruel Sir Batos. Ang gwapo nga schoolid sang Cali Elementary School. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Us Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilong's best. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Yo di kakak, dramolet get.
Hadas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Iloilo's best. Brian. Let me love you, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Must I take the some affection from your direction night after night? Let me love you, Carmelita. You don't know what I go through. It's up on the way I'm bursting. My heart is bursting with love for you. Did your mother ever tell you that it isn't right to give? I'm a man and you're a woman. It's only human who wanna squeeze. Let me love you, Carmelita. Let me love you, Carmelita. Just one tender kiss and then I will bet my body peso on your own say so. We'll kiss again. Let me love you, Carmelita. That's Maggie O. Let me love it. Go up and down and up and
love it, Carmelita. Let me kiss and hold you tight. Basta kahit kasama ko from your direction. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and bring to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumanga's Mix Club. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Dumanga's Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Ilo's best.
Best of OPM hits. Pipiliin ko anak ng bombero. Bomba siya, bomba ako. Bombahan kami. Bombahan kami hanggang ating gabi. At kung ako naman ay nag-aasawa, pipiliin ko anak ng isang pulis. Potok siya, potok ako. Sa loob, potokan kami. Best of OPM hits. Withdraw hanggang ating gabi. At kung ako naman ay mag-aasawa, ang pipiliin ko anak ng mangingisda. Sisid siya, sisid ako. Sana all sisira kami. Sisira kami hanggang mahuli yung He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to mix. It's DJ Vic Donoso the Third of Mangas Mix Club. Okay, tama sa atong Facebook Live si DJ Darin Laudato. All the way from San Enrique, Iloilo. So, maulanon nga gabi, Sir Vic. Okay, diri sa Dumangas, medyo mag-uum-guum lang kami. Nagatulo man gamay. So far daw, hindi gid mabasko ka. At is importante, mabug na nga nga gabi. Manami ikupo-kupo. Okay, salamat once again, DJ Darin Laudato. Member man sang Panay Mix DJs. rebound hanggang alas 8. Kung ako naman magkakasama, ang pipiliin ko anak ng karpentero. Pok-pok siya, customer ako. Pok-pokan ka, 1-5, 1-5, 1-5. Pok-pokan kami, lowest 300 hanggang ating gabi. At kung ako naman ay mag-aasawa, ang pipiliin ko anak ng Tagalaos. Best of OPM hits. Los-losan kami. Los-losan kami hanggang umabot ng antiki. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Filipino's best. Okay, from DJ Darin Laudato, nagkakanta man ang bata ko kung ako ang mag-aasawa ng mix ba? Ay, may bata ka nagle. Sabi ko, soltero ka pa. Timing gida, kung ako ang mag-aasawa. Okay, regards sa imo nga bata, kag of course sa imo nga ex-girlfriend. Salamat gid DJ Darin Laudato. So, samtang hindi pa makatulog, lingaw-lingaw anay sa aton nga dance party mixes. Okay, it's 9:52 in the evening, so medyo paggabi na kita, pero all over time ako ha. Pwede kita makalapaw 10 o'clock na. Hindi daw hindi pa man ako makatulog, no? So mahataw-hataw kita anay. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Ay, ang mas na lang!
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang ating pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masakot ta. Bayle lang wala gamoa. The public may dance. Okay, sa kay paring Noy P. Piesta, dala sa may Barangay Bakong Dumangas, nag-silent monitor sa aton. Salamat gid paring Noy P. Piesta. Salamat man kay Ma'am Precious Derequito sa pag-donate sa imong reactions. So, okay, si Ma'am Precious Derequito, ang gwapa nga teacher sang Salangan Elementary School. Kag owner man sang ENR Odaki Snack House. Okay, salamat gid ma'am sa pag-support. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, salamat sa pag-share sa akong nga Facebook Live kay cousin ko Romila Gisto doon sa may Mindanao. Also, salamat naman sa pag-share kay Nuba Villa Altar Piñalbera sa may Barangay Hardin, Dumangas. Okay, thank you also for sharing Kagawad RC Rolling Dinglasa. Also kay Rins Donoso de Minagracia, Roxy Dinglasa, good morning. Okay, so salamat sa pag-share sa akong nga Facebook Live.
Yodi kakak. Yodi kakak. Dramulet gid. Kampiyon ba? Dramulet gid.
Mas sweet na yun, ah.
DMC Net Radio FM and REMIX Among Us Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. DMC Net Radio FM and REMIXes. Among Us Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Okay, oras na to. Alas 10, 16 na sa gabi. Okay, bugta pa ka mo da. Nga daw, hindi ka makatulogaw. Ano problema? Hindi ka mo sali pulaw sa sala nga tao. Di ba, Sir Tope, no? Dapat kung nagapulaw ka mo sa intsakto nga tao. Okay, kalabanan ng mga nagapulaw, amo na sila mga tao nga wala may ginakupan. Kaya mga ginakupan niya, temprano pa na nagatulog na. Parang payaw-ayaw sang kupo. Pero sa mga wala ginakupan niya, ati siyempre, makapoy man magligid hasta maaga, no? Masakit ang mga lawas. Mas manami nga pagtulog mo, isa lang kaliso, aga na. Diba? Okay, si Sir Tope or si Sir Chris Binabista sang Dumangas National High School. Siya man siya si DJ X1 sa Karana Live sang Short FM 101.5. Nagatamo pa sa atong Facebook Live. May ginat-chat-chat kada guro ay. Okay, thank you so much Gibro sa pagtamo, no? So, muni-muni lang da. Okay, acknowledge ko liwat ang nagapamati sa aton dala sa may Bakay Housing, naga-silent monitor. Even sa preview kag sa live broadcast ni Franklin Jojo Sembilia Jr. sa may Block 35, Lot 6 sa may Bakay Housing. Okay, salamat gid kay Jojo or si Franklin Sembilia Jr. sa pag-broadcast sa ato da audio kada adlaw na. Nagaraman dira si Mary Grace de Binagracia de Loso. Sa Pulupalibot, araman dira si Shirley Abordo Discotido. Also si Maymay Puentes ang Busilak Eatery. Araman dira si Alter Prudente. Also si Permar Calisa or si Block 29 sa Bakay Housing. Araman dira si Parico June Vasquez or si Block 21. Siya man si Katupang June sa RCFM 103.5. Okay, salamat din sa pagpamati dira sa may Bakay Housing. Okay, kung nagabugtaw pa sa mga gabi si Elmo Di Madara sa may barangay Talos sa Namangas. Okay, salamat din sa pagtamwa. DJ U1 Brian.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. DMC Net Radio FM and REMIXes. DMC Net Radio FM and REMIXes. Music na. So, ginaduyan ko, rason ko ba? Yo di kaka, gramulet kid. Dancing with the beat with DJ Gibbs. Yo di kaka, gramulet kid. DMC Radio FM and REMIXes. Yo di kaka, gramulet kid. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best. Okay, oras natin is 10:22 na sa gabi, no? Siguro time ko na magpaalam. Ayun na to yun na mga mo. Kapoy ng mga ka-TI. Okay, salamat sa pag-upod sa akon. Halikay na alas 8:30. Kag of course, boss magkakita na mga kita sa aton nga online audio streaming sa aton diri sa Facebook sa DMC Net Radio FM. Okay, before ko mag-finally end, no, so liwat, check ko kung may nagdugang sa akong reactions sa akong nga Facebook Live. Okay, so far na panglawag ko naman. Okay, subong man sa nag-share, no? Okay, sa mga nag-upod sa ako, nag-silent monitor, salamat, kid. Okay, kita liwat buwas sa aga. Nagsapon sa aton nga online audio streaming sa DMC Net Radio FM. Okay, good night everyone. Have a blessed Monday after evening. Okay, God bless and sweet dreams sa tanan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Ilo's best.
Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. You are listening to Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley.